Anya laki din! Ay, makapabwisit at talaga ti kastoy. Saan ko ang maawagan ti gayem ko? San ka kumamot nga umanong nga kasta bakal? Amang ano isimsimpada pa ilaang dagiti natumba apos ti kuryente. Isimsim pa pailangan nga ibagbagamat. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatang kumamot, ah? Delikado mo ti trabaho dagiti linemen kat. Sana basta-basta. Delikado manan nga ibagbagamat. Kat mabaybayadan damat. Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente ngam kastoy latan. Kas itin ako na, mawatam kuma. Anya nga tano i-post ko iti Facebook dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta, agar aramid ka man rin, tiyak magusto na ko na ako. Anya laki, iti na natin bakit ka. Ay, talagang awan pailaang kuryente ita. Aglaba ak manlangan. Handwash. Ay, salbagkit di ti kastoy. O, kumare, nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan ka nga apektado iti brownout ah? Anya saan nga ibagbagamat po rin? Apektado. Mabisbisit ak nga rudin. Ura siyak nga rod, kumare. Apektado ak mo ta. Ngumkun kunada mo't nga isimsimpa ka nun dagiti linemen. Isimsim pa nga. Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare, wan nakita. Nalabos ka mo't. Pagsasawam mo tin dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat nga aldaw da iti a brownout. Si kakit di mo't. Ay, wan gayam. Nakitak iti post mo, akasla problemado ka unay, asaan mo ang makontak ti gayam mo nga ibagbagam. Asino ay aday jay? Kwa. Ay, basta. Lipata mo, no anya ti in-post ko, mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, ah. Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Ma-stress ka talagan. Jack lakit di ka bailan ti kastoy. Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matananariga ti trabaho dagiti linemen. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo anya lagi din. Saan mo ang maawagan ti linemen mo? Kasta ka di? Si kakit di mat. Awan linemen ko. Ti kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sabali a lugar. Aha! Ti ko namkit di. Kasta una apong dud mo, gaputa saan mo ang maawagan ti number Tom. Kasgela dahi ta? Oy, kumare. Ang mga nadamak ang agkin ka narigatan. Danag mo na ya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minamon. Dahito'y brown out ti magagapon o abay asaan kayo nga nagkita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apudno dayta, kumare? Oy, nagbuntog ka alignment. Ha? Manang Berta. Si Kamad Gayam. Ada ka di pa'y saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw ngawan kuryente. Ammom ka di dayta, ha? Pasensya ka kumaan, Manang Berta. Ado pa'y ngamin di simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimabas a bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ka napaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Ha? Aywan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta. Pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate. Tapno ibagkakada kayo. Saan na makatultulong dagiti agkakadakas nga impopos iti Facebook? Anya sana makatulong? Kat pudnumat
Darasan nyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga manang. Ar-aramidon mi mati amin nakabalan mi kahit. Ha, takdaram day nga ibagbagam. Tano saan, ipatulpo kayo. Salbag kayo kitde. Oh, kumare. Kasla problemado ka man na. Anya kay manan tinaban mo imbagaan ka dagiti lineman. Ay katnapan ko manan pinagsasawan ida Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamada kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga agdrab-drabaho. Tapno agsublilain ti kuryente tayo. Kasanumat nga min. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas ajak maawagan ni... Ni kabit mo, kasta ka di. Ay, amina mo an, kumare. Ay, si kakit dimat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamot basta mamat pati ka dagiti chismis amang mangeg mo? Chismis? Ha? Kano amin na tao dito lugar tayo, kat amo da nga adda kabit mo. Kamay sa, nakitak man na nagiti post mo iti Facebook. Grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti lineman. Saan nabali tapod no matibagbagak? Ay! Nalabas kan. Di ka lamasyan ka nagiti lineman na pagsasawam. Anya? May sapay. Dahil tatibaragan ka. Awan lang nga rin may tultulong mo. Ngam nagatumay lang nga sat-sat mo. Salbag ka. Abi kasta ti kulay deta pingping mo, Berta. Tinungpanak ti awanan bay na bakla. Anya? Abi tinungpa na ka. Anya tinaramid mo. Inong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakunana nga awan ka no ti may tultulong ko sumanauak. Imbagak mo't ngamin gan ka bakay. Sana kumkumpurmiting kay pupos iti Facebook. Gumawa mo tidingdeng kam. Kasanumat ngamin. Nabaybayagan dahi ito brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't idepagmanan. Ay, anya lakit din. Amo, Berta. Husto tinarami daya baklang ka. Mas makatulong ka no agulimag ken urayim latan nga agad da ti kurinte. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kida na imbag timbagak. Ken timakagabaw no apay at tinungpana ka. Makabannog ka talaga tiyag trabaho. Ado pa'y tinaskan nga isimpa. Awan nga ron. Kabayatan nga da, tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamot dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakat may subli ada, gusti kuryente. No maminsan, makabwisit dan. Nakadkadlawan na bambannog kayo Uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adoy ti imat ko ang merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay puring. Awan anyaman na. Amok na bambannog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka pa Wanmat Maala, agmerienda kayo nga rodan. Ay naimbag ka pa'y poreng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay nana, itay pa'y ngamin atan tanawak ida tawa mi. Amok na bannog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasaya atan day ta. Imbis nga da ka dita nga agong ungat gapo iti kaawan ti kuryente. Tumulong ka pa'y kidi
Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dayjay mat, parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadagiti linemen. Anya laki din. Berta, pudno ka day at tinungpa na ka ni bakla. Ay, wala na. Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidag. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Tay? Ti kabit mo kunam kidi ah. Ni, da kayumat kit di nana. Tangiwat yuman. Chismosa kayumat amaysa. Ay, sorry ah. Berta, saan ka kadi ang mabaen? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda ti aramid mo. Anya kumaita. Tinapatag kanya kat naragsakak. Kat kasanaw ti asawam. Basta. Makaamumata na. Basta siya. Kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagadoka nga. Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa, Manong? Awan mo ni Berta. Api ka di. Singra ko maiti utang na kanyak. Naku nanay tayo, mapan ka namang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge sa. Anya? Ay na, talaga saan na makaan-anos na dya Berta iti brown out. Sana nga may namawagan ti lalaki na. Ha? Anya tibagbagam? Anya lalaki? Ay ko Ay, awan day kay Manong Timyong. Ang akulaan. Ibagam tipod no. Anya lalaki. Mala. Alaman langan. Tapno amuam. Nabayagan nga dalalaki ni Berta. Iso akas la nasilian ti ubet na ita asaan na makatal na. Ta saan na kami na maawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. Anya? Wan, pudno ti pagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagam. Ket amuda ko nagtumad. Amin na tao dito ayan tayo ket amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Nay, apay akas na tilangam timyong. Kan apay nga agungungot ka. At dapay laganas mo nga agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa asawa sa ano? Tikunak, alaam amin akawis mo ta pumanokan. Makidan na ka ni ti lalaking no iso. Anya? Isumot lagaya makasta unay arurod mo. Gapula ang iti panag-brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalakim. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tao. Pangasim ta pumanokan. Diyak kaya't amakita ti panagrupropam. Panaw! Apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamak kan ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Tim yung ijabalay mi, Nana. Anya! Wanana, pudno ti pagbagak.
No asino nga tangamin ti awanan bayan na napanangidandanon ken kwa na iti anya la dita. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Naman nga minon nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko iti ili. Ay na, kasta na ya pungtot na kanyak. Iso pinagtalaw na kun Ay na, daytan Apay, ada nga minayam, palimad asaan amaamuan. Kas kalanay anak idikalman. Nana, jak amoy tano sa dino ti papanak. Amom ti agaramid iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga amaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit din. Anya ita Berta. Gapoy ti brown out na mo nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapoy ti brown out. Naamuan namin di tao nga iso nga umanungit ka. Gapula ang dasaan mo ang makontak ti lalakim. Salwag ka. Ti ko namkit di. Sikat tinangidanon kanila kay ko. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminak. Juan. That's true. Siya ang tinangidanon kan kuha na. Kaya't ko amaamuan na, tapno ikanagay di pagnagmam. Kapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita. Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Ang mga no the generator na. Saan ka ngagparikot iti kuryente? Ina, makapangariyat ka bakla. Awan pa'y nasayat ana aramidang. Oh, I don't care. Wala akong pake. Tinapatag. Kat na ipagakinilakay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, na amuan lang nga ron nilakay mo ti aramid mo. Wan nga rod mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga daramid mo. Parikot ko ita no sa dino ti papanak mari. Anya? Kasta unay nga minapungtot nila kay ko kanyak. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang lang gamong ti aramidam. Agar aramid kan tumat. Ay, una yun ti kastuyaya. Agawid ka kit dita kasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ti lalakim. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit lang ti ulo ti ipainakan ka. Anyan laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Aron nambay na ito'y dalikan, tasaan pa yan nalinay na ito'y lutluto ang kabibing ka. Aron nakmat, kasi akto pa'y amang puypuyot. Sige, aron nampay. Unay kat nga minan, tamasapol nga agluto kayo iti bibing ka kat nagregat aluton. Aron ram, tagluto ak pa iti latik na. Nagadulakit din aya. Imbag ko man, saan ka nariring aglut-luto. Kasapulan anaimas da ito'y abibing ka nga aramidag. Taiso ti paborito day di apong mau. Mala, ikagalay ti bulong ti sabah tapno nananam. Kasano nga ta daytoy aya? Nagngato mat daytoy bulong ti sabah nga ipapaalan ni nanang. Diyak mat magawat. Andanangag ko Divina. Kasla ni Mario dayjay. Diyak mat makita. Ayan na nga ta. Siyak na ito, Divina. Saan ka makita? Ayan mo. Aglulumulak. Awan ni nanang mo. Madamang aglut-luto iti bibing ka. Imbaon nak amangala iti bulong iti saba. Ngamjak mat magawat. Saktong tadak.
Birthday day di apong ko. Isong aglot-luto ni nanang iti bibingka. Jak mo maramanan day ta bibingka. Nakagurugura na ninalang mo. Jak to pa'y makabadak iti balayo. Sige nga Ruden Mangalakan iti bulong ti saba. Tagur-uray ni nanang. Divina, kasanok ang maramanan day ta bibingka. Ay, naluto matlaangan day ta bibingka, nanang. Idasar tayo nga Ruden, taramanan tayo. Aguray ka Apay, kat agur-uray dagiti mangan akakabagyan tayo dita salas. Pangilasin ka iti iyatang. Kasapulan pa'y aya? Wala, tapno maraman nanday di apong mau. Sige man laangan. Kita amjay napinta sa pinggan dita. Nanang. Mga alakamot na niti nangisit a sigarilyaw ta iyabay maun. Pangyatangak ngay abanda? Kat ijay paborito na pagtugtugawan idi si bibiyag pay. Ijay? Marlo, anya ti tantan awam dita. Awan manong. Ape anagado ti tao dita balay da dibina. Birthday ka no dyan nagawan nga apong da. Nay, dagitimot kakabagyan da dagita. Anya nga ti sagana da nga ta. Kat adua. Nagkimasin niya maangot ko. Makapabisay. Bibingkan sa dayjay Manong, mapantamot ko nga makipanganan niya. Nagsungit to pa dayjay nanang ni dibina. Apay nga nakagurugura na tayo manong. Jak malamaw. Nga po siguro tadda kaya da itibiyag. Manong, ni Divina tayo. Nay, adamot imparabaw na ijay ruwar ti balay da. Atang tayo manong. Ay di mo padpadasin na mapanramanan da ita atang, Marlaw. Delikado akanan da ita. Ha, manong, kita mo. Nakita na ta ni Divina. Pinayapayan na. Ay kat payapayam mo ta. Hi, Divina! Kasta, isimam. Hi, Divina! Divina! Nanang? Apay nga umis-isam ka ngagmay-may sa ditarwar? Ay, awan. Umunag ka. Taserbam dagiti kakabagyan iti Diyos. Nanang. Nangikabilam jay atang abibing ka para kani apong mau. Ijay man sirok ti punti kayo. Saan ka di nga ijay ti paborito a pagtugtugawan idi ni apong? Sir Babon ati Diyos dagiti bisita. Katwan mat nanang, uminom-dan iti Diyos. Mangan kamot na. Madamdam apay nanang. Mapan ko pa'y kitaan dya bibingka nga inyatang ko'y jerwar. Ay wide, amangan nukin nan mo ti asaon. Agsubli ka maladagaw, stagi kalunkon ka. Marlo, adaited ko kan kabibingka. Tapno maraman ang mata. Ay no, nagsayatan. Maramanak mo langan dahil tabibingkam. Adtoy. Nagaduman, napuno mo dati pingganan. Kanamon. Ayos at ako'y kutsara na. Thank you, Divina. Damdamagam gayam itay, no kasanom amaramanan day tabibingka. Amok akayat mo day ta. Isungamin day ito ti paborito si ka. Sige, aguma ka amangan. Kasano ngay gayam di idardarirag ko kin ka ammo na. Ha? Anya day jay? Day mat ayat ko para kin ka, Divina. Jak ammo Adamat ka dinamnamak. Ada? Ang anya? Kanamkit din day tabibingka.
ibusam dayta. Ay, napananan dayjay babae. Divina! Divina! Ayan mau! Awan dito ni Divina, nana. Jabagag ayakan ka! Kasanaw ka dito imutbalay ti turong dayta rupa am nga uray mula ipukpukaw, nana. Kahit ang mga nadangay di ta balayaw. Apay ko mga da dito balay ngay. Kaswan kayo iti holdapeng. Saan ka agsaw iti kasta, nana? Dakas ti agpapabasol. Marlo! Marlo! Ayan mo ya! Napanan na mga tanday ya tao. Taparigatin na pa yung mga pagbirokin di tao. Marlo! Manong! Apay, napanamay ah. Di talang, manong. Kita man day tangiwat mo. Noon niya ti kingkinan mo. Ay. Hindi mo na punasanan. Nangan kan sa mo iti bibing ka. Niramanak lang mo di bibingka ni Divina, manong. Ha? San ka man nga agsaw iti kasta? Tama nga numanggag na kagay nanang ni Divina. Nanya ko matidakas na itimbagak ngay. Nita ulitin na pala. Agulimag ka man. Kit ingkapunasan day tangiwat mo ah. Kalanlanay. Sila ka lang. Nagarabitan niya. Napanam si ka, Divina. Di talaang nanang. Itay ka pa ya birbirukad. Kaslaak matlaubing nga birbirukan yo. Yagayam kayat amapan ka di takaroba. Kayat dakmat nga ikulkulong dito'y balay. Gaputasaan ko akayat nga agarem-arem ken ka day takaroba tayo amamirmiraut. Unay matday pa ng tagibasit yun itipada yo a tao, nanang. Ay, pudno, may tibagbagak ka. Anyalangan nga itibiyag mau no day ta ti makagasat mau. Anya tinagan day ta akaruba tayo aya. Marlo tinagan na, nanang. Marlaw no marlaw. Diyak kaya ta day ta ti maasawam, Divina. Katno ko na da akaaruba first before others. Nagkunay ti day ta? Basta, nangag ko. Nakangagama! Adaman lang ti damagak. Anya day ta, antay. Apay pudnaw ti agwarwaras a chismes. Chismes. Anya day ta chismes, antay. Kinan kanomot ni Marlo ti bibingka ni Divina. Shh! Ako libag kayo, antay. Apay, madi nga ibaga. Saan yung ulit-ulitin nga ibaga day ta, antay? Tasan na punto day ta. Kadno kinan naakat naskan nga agkasardan. Ay nantay, saan mo nga iwarwaras day ta? Tamahay blood dinanang ni Divina. Ang pudnaw. Awan ti kinapudno na day ta, antay. Isuasan nyo ko mga istorya. Sa dinaw ti papanam. Siya ka ti kasarsaritam. Sino pa nga ti kasarsaritak? Kasi kalang mati lumabas dito'y arubayan may. Ayunan niya. Anya ti madamag. Si kakag ti ano ti amo na chismes. Ay, pang-aasip, tadi mo damagay. Pilpilitak na tuwirik na kasan nga ibagakan ka. Ibagamutan ah. Saan nga raw? Inkapat konting ewat ko. Ibagamaw. Anya laki din. Ibagakaon. Wala. Sigay, tagdengdengagak. Ay, agdin dinamag na yung lugar tayo. Akin na ni Marlaw, tibibingka ni Divina. Anya? Nangibagay ti dayta? Ay, na daw, ti mangis istorya. Divina! Divina!
nanang, pumanok kayo, kababain. Agpudno ka! Ha? Anya ti pudnok? Apay nga impalubos, mawakin na ni Marlaw day tabibingkam. Anya? Hika ti pag-iistoryahan da dito'y lugar tayaw. Nakababain day ta nga inaramid mau. Nanang, kastoy ni ay na! Ayan day ta lalakay. Daka mo mapanta ka sa rita itamatlaan. Intan! Nay, apay ngagkatawa ka. Saan kaya mabutay nga da kayo kini Divina ti pag-istoryahan dan? Kasla kami artista manong. Ay, saan ka pa lang nga mabalin na rumar? Tabi saan may? Apay, kaya't mawapatayin na kajinanang ni Divina akas latigray. Saan ko akabutang? Ay, ayatik mo ni Divina. Ay, agar aramid ka. Nakdira ko na. Ha? Takderam iti niya. Pudnumot nga may ngagpay so akinan ko di bibingka ni Divina. Nyalaki din. Marlaw! Ha? Manong? Daytan di bagbagaking ka. Marlaw! Tanda ka di basol ko? Ni nanang man, agawid tayon. Ay, saan? Ha? Sika, awan babain mau. Nay, di mo magkumay todo-todo ni ading ko Manong, bayamon. Amin na kung ti basol ko. Anya basol? Ay, tumal na ka, Divina. Ita, agsao ka. Agsao ka! Nana, pudno akinan ko ti bibingka ni Divina. Pagkasarap to yan akaw. Pakasaran na dagos, nana. Nas ka natakdaran na tidayaw na. Uwin ka ti. Pakasarak ni Divina. Oray itapa yun ano isot ketyo. Nilaki din. Agkasar kayo gaya ba kini Divina? Uwanantay. Good, thank you Thank you, itay. Jay inwaras mo at chismis. Kanaid jay bibingkanting. Hapay pudnaw. Uwanantay pudno. Matidakas na, baro kan balasang man ni Divina. Ninanang nalang mo ti kontrabida. Awanan. Awan maramidan na antay. Sige, panawan ka pa dita. Tamapanak man makichismis. At danto manan maistorya ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, Mare, apay nga gwalwalis ka katrabi Ha? Taapay ko, Mare. Dakas ka de? Kasla saan ka matabak-baketan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis iti rabi Pamati la titataw idi ang gaday ta kumare. Di kan tumat nga min mamate. Dakas nga ro ti agwalis iti rabi ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ka nga. No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan ka no agtungpal ka kit. Tsaka mukan ka kumare. Anya? Pangasim man ta sa anak nga iramraman ka nagiti pamatim, asaan mat nga anak kapapati. Anya laki din. Ano dyan nangeg kung nga ibagbaga ni Aida itay? Bakit? Kunana, adakas ka no ti agwalis iti rabi Ha? Para kan kwa na katdakas, takas la ka no iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amuna da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngamno siyak, anya aga po sa anak nga agwalis. Kat nagadungarod ti wara dagiti ubing. Isuman, patsin mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kan panagagat no maipapan iti swerte. Punre ta bakit? Saan la maal-ala iti saan apa nagwalwalis iti labi iday ta?
Anya laki din. Ay, dayjay at Jenny. Isu nga awan asin suwanda iti biyag, gaputasan da apatyan ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di maninday tang ibagbagam si Kaida. Apay manen anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagakan ko na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi. Tamay walis mo kano ti swerte. Tila da kamot Aida. Nagadulag manen nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mo ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amuken Kaida. Apay malaala ti sana panagwalis iti rabi ti swerte. Ha? Depende la tamot ay ti kinagagat, kinasarot ti tao. Anya laki din. Ale, may isa kamot kumare. Ha? Apay kumare. Agwalwalis ka rabrabe eh. Anya? Kapay kuma. Daki sa iya. Awan lat nagdumaan yung ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis iti rabi eh. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si Kaki Dimot kumare. Ayda. Anya kay kumatidakas na ti panagwalis ko iti rabi eh. Kita dungarod mo ti wara. Nagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga Mari Ayda. Apay nga ipabigat ko pa ilaang nung mabalin ko nga ramidin itan. Patpatim mo da ita. Ay, awan at talaga tinagdumaan yung iti dayjay at Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sadot at tao diti bagbagam kumare. Agawid ka kay din. Nagado ka nga. Natatagwali sa mampay. Tasakam. Ay! Adaman ti saludsudek kada kayo, nana. Ha, anya dayta. Apay, pudno ka di, ti bagbaga day nga Aida. Adakis ka no ti agwalis iti rabi eh. Anya? Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinang ibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Anya laki din dayjay nga Aida. Depende la tamot ah. Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rabi eh. Kat malas. Takas la ka no, iwalwalis ti swerte. Karugit na kijay. Saan mga swerte nga eh? Patsam mo dayjay nga Aida. Iti da ito akinabakat kaon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Isumot lang kiti kunak. Ngamday dyan nga Aida. Ipaturay na ta muna. Ay, patpatsam dayjay. Awan pa iti nasayat ang maisuro na iti pada na aparswa. Salbag. May samot dayjay ang nagalas a bakla. Iso siguro nga awan aasensuan na itibiyag. Tamay samot nga awan denggen na sao. Ne, tairamraman mo maninday ja bakla. Apay manin aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi eh. Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asaan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Jak amukin Kaida. Naku na maday tibilin day di apong mo alakay. Dakis nagwalis iti rabi. Gamday di nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatsyon ti bagbagak. Kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan, Aida? Agsalsalod sudak laang mo. Anya laki di dahi tuyang. Sardangan nakman di no? No saan mo kayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day. Kaslasan kayo mat abak-bakatan nana. Nay, alya ka din day tangay bagbagam Aida. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi ay? Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo aya dayta? Agwalwalis kayo kay rabiin.
Iwalwalis yu laang ti swerte no kasta. Dadaan sa mo ti ulo ba da? Anya? Bakbakit na ko, gumawang pa tinapuot ka nagbalin amalas ti biyag na. Kapulang iti panagwalwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kanday jay at Jenny. Saan nyo nga mo ti may suraw? Adiya, siyak pa talaga ti sana pa isuraw. Ay po na yan. Dita kay manlangan. Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay amo ti may suraw. Masaya ata nagawid kan. Narabyan ka manayin. Apay aya, inuray nakpay laang. Di ka pala imo na naturog. Inuray ka talaga, tanyuray ko king katiwara, Jessilid. Anya? Unay kan ayda. Nangan ka iti nagsasamit, Jessilid. Sakit saan mo at dinalusan. Nubigat ton. Anya no bigat ton? Ay salbag ni. Alangan ang maturog kay jay. Ado tiwaraan na nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya ngamin dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay laang nga napanangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak kaya si katimang dalos katsyakmat. Alang aron, inkadalusanan. Hindi. Apay, may isa ka mat, asaan mo nga amo at dakas ti panagwales iti rabi eh. Isungarod ako nakainton bigatan. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Sungainton bigatan adalusak day jay. Mauwatam. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Awaya, rabrabi magkagpukpukaw nga. Ada simra ka nagdakkel ako ton dito'y lapayag ko. Anya? Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. Basol mo mutlaan day ta. Imbagak nga mingkin ka adalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakes, tagwalis itirabi kong kunam. Anya lakit dinaya dino. Sinarik lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawamat. Udno mo tibagbagaksan aya. No dinalusam kumatinanganam dito'y silid. Awan kumatinakuton dito'y. Naturong kalatta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madakis nga rod. Anya nga ita. Sinirret lang arod ti kuton de talapayag mo. Ha! Awa na talaga ti sirsirbim nga asawa. Dinakpayam mo nga sakit. Salbag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Hey! Makamuka di talapayag mo. Dahil tatiga na ba iti pamatim ama iparit agdalaw so nagwalis iti rabi. Di pa laki. Mapanaming ako itong talapayag mo. Nyalaki dyan. Nana, pangasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpigsam tiag sa una na. Diyak ko na'y mangigtibagbagam. Apay natulong kan. Un nga rod, nana. Anda nga min simrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya? Di larabi, nana. Nagsakit na talaga ti lapayag ko. Sapay day jay matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. Tapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrak ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, nana. Amo yung matan. Dakas ti agwalis iti rabi eh. Iso ako nak nga ipabigat kung ti panagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrek matan ti kuton dito'y lapayag ko, nana. Ay da paw ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tattao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmula iti panunot mo. Anya nga ita. Gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din. Nakadamagan mo't iti day talakay.
Di tama na kaluba. Anya laki din kat gunggo na. Nagkuna nga men asaan na awalisan no nasken mat adalusan. Amumitin na dya ako malim. Mamati la unay adakis ta agwalis italabi. Tama iwalis ka no ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukot tinang ipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangalod ket. Kat, naikat nga tanti kuton itilapayag na. Saan pa ka no? Baka gay ayam pa lang di unig Isumit ako na nagiti kaluba. Adda di tabalay da nga agpalpalikot. Gapoy tidakil ako ton nga day tilapayag na. Kung kuna damit. Anjala ket det. Sumungsungat ka pa ilang nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare. Nadamag ko nga men, asinerak ka no ti kuton na talapayag mo kumare. Iso nga mayak. Anya? Anya kumati kakat-katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan, Jenny. Awan ti nakakat-katawa iti araramidag ka. Anya nga awan. Ay, apo aya mare ayda. No saan kumaga po iti pamati, mapamati ti sadot, awan kumati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpigsam ti agsaw, tadyak mangag. Di ko na gunggunam! Anya? No kasapulan nga agwalis ngamin iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan kat aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita, problema lang ti impay na. Aging ka ita, adapay lang ti kuton ni talapayag mo. Anya laki din. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalay da, kumare. Wan kumari, pinasungadak ay ti makapainsulto akatawa. Ay, kat na-insulto mo't lang, bes. Ay kadun a bes. Amumot tanti panagat katawa kat makapainsulto bes. Ay, gungguna na kit di Kinasadot na lang da jay. So asan na makawalis iti rabi Ay pudno day ta bes. Basol na kadimot laeng. No pa nakastrok ti dakkel ako to iti lapayag na. Pamati ti sadot at tao ti patpatyan na. No ado ti warna, apay kaya din nasaan kang agwalis. Jakman na mo kan kwa na. Siguro. Itaan ako ton tilapayag na agnakam mo siguro, bes. Nagnakam abes. Ngam no saan latta, ang mga no inton sumaruno, kat saan lang alapayag na ti kutunan. Ang mga no ti silang ng tumutan. Anya? Katwan mat, no sarkan ti kuton jay mabagbagi na, jaklam mo na, yan niya laki de. Kumusta nga, kumari Aida? Si kamat gayam, kumare. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakuton mo day tamatam. Iso asan na ko na may lasin, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpigsam basit na panagsaw. Tama nga no di ka unay mangag. Saan pa'y ngamin anay katidakkel ako ton dito'y lapayag ko. Naiina, tikunak laang gungunam. Anya? Tilan to mga min patpatyam. Surwam kay ding agdalo si Jabalayo. Aldaw manwin rabi, parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pailangan, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere mo, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumare. Putno mo ti bagbagasan aya. No day ta silang mo ti makuton. Ang mga no panawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. Sana da kasi panagwalis iti rabi. Ti dakas ket ti kinasadot. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din.
Saan, Fredo? Ha? Di na kumanrabakan iti kastami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka arabrabakan? Ha? Apay ami. Amumat no kasano ti panagayat ko gayang ka. Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Nga mapay. Katnoy ayatan ka unay-unay. Isong arot adi ka palubusan naman pa niti kumpormila tita. Kanain ka pa ako mustahan. Day tangaruad ti pakabagkalak, Fredo. Anya? Di mo kaya tikas jay? Makapauma nga ruad. Agasam man, tunggal ada papanak. Masapul nga ibagak no sadino, ken no asino, dagiti kakaduhak. Masapul pa'y aminotos nga agap daytakken ka, with matching photos pa'y approve na. Ay na, kurang nalangan. Ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie. Tapno ada may pakitakken ka aprueba. Anya? Isuaman ni po dita. Lipatan akong Fredo. Tauray anya ti aramidam. Talaga di kan kayat. Apay, Fredo. Saan mo tama i-drawing day tarupam? Pare, nasakit nga ron tiriknak. Nakiwin na suwas kanyak ni Ami. Kasta aya, pare. Wan pare? Amangan no adan nang isukatan nakin ka. Detay ka no, wan no foreigner. Anya? Wan. Kat adayo ana tataer ngam itisi ka. Ha? Nga adayo ana singsingpet ngam itisi ka. Singamat pare. Masakit anak lang arudan. Karumpay lang. Namumla ko ma. Kas lamapispisi ti pusok. Nasakit ka talaga. Ay na, pare. Pasensya kan. Ay ibagakan ka tipod no. Anya apod no pare? Nalabas kan tumat ngamin, pare. As in, grabe. Ha? Uray asino ngamin a babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kaslaawanin ti freedom na kan ka, gaputa masapol amin nga aramiden na, kat ipakada na kan ka. Saan ngamin nakasta, pare? Ikamot iti freedom na. Uray nubiam di ay tao. Saan mo atengel ti biyag na? Anya lakit din. Ha? Wen pare. Iso apagadalam da ita. Kat na agbalbaliw ka kuman. Makapasyartan no kay kayat ta, friend. Ay, wen nga rod, friend. Saan akasla ide amasapol nga ipakadam amin ka ni Fredo. Ay, wen nga rod. Sikamat nga min submissive kaunay kan kuana. Ay, gapo nga rod takunak nga ay ayatag. Ngam, pisit madgayam day dya panagayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Ay na, mayat ti mainlab no nasaya at atao. Sana kasla ka ni Fredo. Ay, sana bali, friend. Tanakawala ako ni iti dayjay a lalaki. Buong at talaga ti ulok dayjay a tao. Sana bali, friend. Tinapatag, naragsak ka ni iti panagbiag mo. Apay, anya aya ti kayat mo nga ibaga, Julius. Ay na, agayatak ngamin itigayem mo, Trina. Nay, katapay nga ron asyak ti pagibagbagaam. Riknak aya, may tirik na tigayam kaw. Ay, saan, Trina? O, malagayam. Katapay nga ron asyak ti pangibagbagaam ngay. Ay, tapno tulungan ng agaram kinkwana, Anya laki din na ya. Nagsungit ka, Trina. Ay na, nusungit di kan agpatpatulong kanya. Anya, sika talaga. Tulungan na ka din, Anya ngay ti may tulong ko. Amangan kit din nun ni Ami, titulungak amang bastard kan ka. Ay, nagkasangin, Trina. Seryoso ak iti bagbagak. Pangasim ka din, Alawa ng Julius. Ang sakbay ti amin. Bilinan ka pa nga umuna, Di mo paspasakit, antigayam ka. Ay, uwan, Trina. Ikarik day ta.
Nakaitam ka din tipos ni Ami, Fredo. Kasano makita? Kat in black na. Ay, sos. Talaga kaya nga indilit na kan itibiyag na. Pun nga ta, anya nga rod nga iti maramidak. Ay, ka talaga akasta. Anya nga rod nga, awatek latan na. Ay na, una pare. Awan madlaang ti maramidam, kaputadan kaayan ayat na. Anya? Un pare, talaga nga insukat na kan. Anya? Wen pare, iso apanawan matain, tapno agbirok kan iti sabali. Anya? Talaga gayang awanan tinamnamang agsinubyan kami bay. Awanan na pare, indilit na kangarudan iti biyag na. Di kan mang namnama. Talaga gaya mo nga insukat na kami. Ay, kat talaga kas talaang tibiyag, Fredo. Anya nga ron, kat adan na magpitik iti pusok. Unay kan, nakiayan ayat ka adagos. Di nakmat inuray ang mangiliwliwag iti sa amariknak gapo iti panagsinata. Naa, adamatan kan kadayta Apay nga miyan, tadi ka ag-move on. Ay na, kasta nga rod unay ti panagayat ko kenga. Iso anarigat ang may liwliwag ti saam nga impay mo kanyak. Apay nga min nakiwin naswas ka kanyak. Oho, adula amin. Ay na ami, numabalin nila ko ma. Ituloy ta ti panagayat ta. Ay na, Fredo, di nakman rangrangan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, no more. Unay mo't na nagkasang ti kastoy. Makapasair da kita balikas mo ami. Kasano, kat di nakmat nga mininggaan. Inbagak lang arudan nga awanan ti mariknak kan ka. Ami, please, give me one more chance. Ay na, di mo maaw-awatan ti bagbagak. Anya lakit din aya. Ay, panawan ka man langan. Kat pangaasim di na kun disturbuan. Pagtudo ko may tinakapigpig sa. Uray malayo sa amin. Na, apay manan, Fredo. Diya kun kayat tagbiyang pare. Talaga di na kun kayat ni Hami. Isang uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay. Di ka man mangiramraman, Fredo. No naumakan nga agbibiyag, da kami, saan? Agin enjoy kami pa ilang. Anya? Kati sumat. Ay na, Fredo. No dayta pa ng waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo. Adda solusyon na dayta. Mang panunot ka iti daddo maawagas. Tapno makalipat ka. Ha? Wun. Tano dayta akan kanayon ti pampanunutam. Awan kasi kalaan. Kat anya nga ron nga itaramidak. Isungarod ako ngagpanunot ka. No kasapulam nga agaprod, adi agaprod ka. Aramida ma. Ha? Wun! Tano agabrod ka, makatagad ka. Kan, mailiw-liwag mo pa iti sakit amarikriknam. Kasano no makapagpanunot ni Ami at makisinubyan ka niya. Ay na, di kan mangnamnam ako nakmait. Ngamin, adan nubyo na ako naktumat manayin. Kat amangan no umada ni payan di kasarda. Anya? Sigurado ka kada iti panggandang mo, amay? Makiasawa ka? Wana. Isuntumat lang, titurong na. Sa bagay matkit di 1-3 na. Isungawanan babawi. Nakaikad nga kon. Siguro, masakitan manan ni Fredo. Bay amon de ja, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na iti napalabas. Sa bagay matkit di Agam sigurado, inton maamuan na, aduma na, inti drama na. Ay, kat talaga matakas jay na day dya tao. Limalakyan nga ado ad drama na iti biyag na. Uray nagbasit abanag, pagbalinan na a big issue. Hey, anya lakit din aya.
Oh, sika ka di dayta, Fredo? Wen Trina, siyak dito. Ni Fredo ang naggwapo. Ay na. Presko ti angin ah. Sigaw, Trina. Di ka maangaw. Ay na, amo kun ti ugalim, Fredo. Kahit anya ngay, kumusta? Nasayad la tamait. Ay kung nasaya, ano kasta? Papanam ngay. Ipagbagnak dagit ipapilis ka. Aga brudak ngamin. Anya, tumayab ka magaya man, Fredo. Wen man, Trina. Bareng patiriknak ni Ami kat tumayab. Ay na, Fredo. Waya-waya amaw, day tabagim iti napalabas. Gaputag kasaran da ami kan Julios. Anya? Agkasardan? Wan, Fredo. Iso adar ayam pa iti kasarda. Sakbay nga ag-flight ka. Anya? Pagatindaran tak iti kasarda. Masaksakit anak lang arudan. Karkaruan pa ilang. Anya lakit din. Pare, talaga nga ipapati kong taga-abroad. Ay na, idi pa lang amin nga ibagbagakan ka, Fredo. Di nakmatdangdanggan. Talaga nga abroad akong pare. Nang rona itam, tagkasaran da kami kanday at Julius. Nay, agkasardagayam at talagan. Juan Fredo, ni pailaang Julius mat. Natatairak mat ng itiday ah. Natataer ka. Anong natataer ni Julius para kini Ami? Ah? Pare. Ay, gusto na. Di ka nagsangit. Ay, sana maibagay kan ka. Siga mo pare. Binagaya na yan ang sangit. Iruror ko lang ti sakit ang marikrik lang. Ay, sus. Tinrungaab na pa yan. Ay na pare. Pangasim ata na eh. Maudi kumamutan aray tapa nagsangit mo. Kaasi kalaeng no ibalod mo tiriknam iti napalabas. Talaga nagbit ti panawanan niya ame. Adan anak mo. Wen nga ron, Trina. Katsi ka. Awan ka di pa'y plano mamakiasawa. Awan pa'y nga ron nakariknak iti ayat. Anya? Amangan numabakitan ka na balasang. Anya nga ron nga iti maaramidak no kastamad bilang tigasat ko. Sa bagay matkit diya. Ay na, nagrigat ti agmay-may sa, Trina. Katanya kay nga rod. No isutigasat ko, di isaw. Na, apay nga katawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya! Nay, padamod gaya mo ti anak mo, Ami. Kadwan iso nga rod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Sikamod ngamin. Insina na kide. No di no kumainsina ide. Data ko mati nagkatuluyan nita. Ang mga nuliman ti anak ta. Ay na, Fredo, tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakmatan. Ay na, mangirito ka man nga ro di ti balasang kanyak. Awan mo ti may reto. Alan Ami, di padam kumalasing pek. Awan nga rod. Apay, awan na pulos tam amom abalasa nga ya. Apay sika. Awan ayat yam amum ababai. Ay kat ado Oh, ado matlagayam. Apay nga rod apilitan na kamangireto kan ka.
Mangkita ka matitibalasa nga armam Gaputan na saya at lata, no si ka mismo ti mangam mo itigalad ti babae nga armam. Asawa nga tanaday di Alfredo. Iso akas tao na panang pilit na ken ka mangireto iti balasang. Ay, marurudak man iti day di lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Kat baybay amon Ay, apay day di. Tsak gayam na lagi pa. Sika ko magayam tinretok. Anya, kat isumat. Amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. Anya? Ayan na ngayon di iretom kanyak. Ay na, awan nga rod, Fredo. Adda, di mo lang amin kayat ka. Adda gayam iretok kan ka, Fredo. Ha? Agpaiso ami? Wan. Adda gayam antik abalo. Mabalinday jayan. Anya? Wan, Fredo. Awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya? No, girito ka. Saan mo't ajay balo Ay na. Iso nga rod lang ti mabalin ko may reto kan ka. Di ka nagsapol iti sa bali. Anya? Wan, Fredo. Di mo kayan? Adapay dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan day jay. Adan instant aputot mo. Di kan agrigat nga giputot. Anya? Pare, nalabos mo da dyan ami. Iritrito nakit din kanyak, di balo nga ikit na. Apay nga min apilitan kat awan nga rod maireto na matkan ka. Una yung tigas to yabiyag, pare. Apay, masiksikuran kan ngagmay maysa? Huwan nga raw. Siyak lang ang taon asawa na kada tayo nga gagayam. Talaga kasta, pare. Sa bagay, boringan niya. Sapay nagdakkel jay balay mo. Mayat kumamit no adda asawa ken putot mo. Tapno addamet agngal-ngalaw-ngaw ijay malamansyon abalay mo. Kunada nga rod, nga awan serbiti dakkel abalay, no awan mati agtambli-tambling nga ubing. Lita, ikarkarong pa'y langmat, pare. Awan mo nga minti, reto yung kanyak. No kayat mo, pare. Adda dya kasin sinabakat ka. Wen, insina nila kay na. Arig na matenti single and available. Anya? No agirito kayo. Diyay kumamot balasa nga. Tapno awan ti parikot. Kung kunaklaeng data pare. Ngam ti kayat ko asawain. Di ka agkaganat. Dumteng tulat na ti babae aparaken ka. Urayam lang. Di ka agganat, Fredo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.